Ngibhekisele kanjani Ngqobi Ngqobi yabona too late abantu amana amakhanda angasebenzi lapho ngoba uyangihleka hayi yeah mashobani manje ithini into sothini hey bafo kule umuza nothando mfowethu kusukela ngo2015 ba 2018 ngaqala ukugula manje inhloso esenginawo manje sekusiza abanye abafethu abayigulelayo mfowethu wena usizakala nini uNkulunkulu useyithandile impilo yami uyithandile kakhulu ngoba indlela Mkhize ekade ngicwile ngayo idakamizweni nasekuguleni kepha inhlansi ethemba ngiyayibona kancane kancane kepha ngifuna kodwa ke Mkhize ukusheshe ngigijime ngithi ugelekeqe sengiphumele ugelekeqe kepha angingabashukulu kudelwa mawuphuma angingabashiyi kodwa abanye abantu asesenkingeni eyodwa nawo so njengoba ngangikade ngikhulumile la kwa MTV qaleni wangisiza ukusondelana nawe eKhabazeni cha mashobani ngahamba yazi into ezomela siqale siyenze la kumele siqale exoliswe ebantwini la ngokuthi wena wafika weza la mawusufika la kwathiwa buya nawe wathembisa futhi ukuthi uzobuya ebantwini uma sekumele ubuye awusatholakala mina sengiwumuntu omubi manje ebantwini ongasalalela abantu oseyilawulayo phela mina ngiyilawuli la ngilawulwa abantu kodwa manje mase ngizokopolota ngikuncenga abantu abawazi ama challenges engibhekana nawo ngaphambi kokuba ngilethe umuntu la yes ayiqinisile Mkhize sesi live manje asikakabi phakathi all right so ngiyabonga ke bafu ukuthi uqale ungiphendele ithuba lokuthi ngiqale ngibonge welcome uxolisa ubongelise so kodwa ke Mkhize ke into ebengifisa ngazo singagxila kuyona kakhulu bafa ngaza sibonisane ndoda khona ngiyafisa ukusizakala lapha kodwa wena ufisa sigxile phi mase siqala inkulumo hey bafo bengifisa sigxile ekuthenini mfethu njoba nje kuzokuphela unyaka nje kanje lapha ne kahle Mkhize nginothando kakhulu lokubona abantu besizakala mfethu noma ngabe thiwa mina ngingakasizakala kakhulu ngaleyo ndlela kodwa ke mhlawumbe umunye ngingamsiza manje ngisalitholile ithuba lokuphefumula mina mhlawumbe yena uzobuya azongitakula kwazi ba so ke lana nje nginentshisekelo enkulu engingayazi ukuthi ngizoyenze njani mfowethu so lethaye ke ngibona ngilo ngibuya ngiqeqa ngiza kuwena qali bafo kwakumele ngabe ngibuyile ngahluleka ukubuya ngoba yini yakwenza uhluleka abantu bazosidinga izizathu esiphathekayo esenza ukuthi ungakwazi ukuthi ubuye ukuthi bafo konke ngikwenza ngothando manje ngathathe ngabuka ukuthi mhlambe kade ngilongi ngiba nalokho ukuthi mhlawumbe abantu bazongibuka sengathi ngizobaqola kana sengize ngayinike uzobaqola kanjani ngoba bazobe bekubuka bazobe bekubuka le bakubuka ngabona kude abantu uyabona ukuthi ke kule nkulumo yami mina ngizodinga ukuhlangatshezwa abantu ngoba ngidinga itende lapha ngidinga itende esizokwazi ukubeka khona amaphilisi ukudla impahla zokugqoka makukhona ukudinga ngiyomshintshisa amaphilisi mhlambe sesibhedlela ngikwazi ukumhambisa abantu bahamba uKing Edward bahamba abantu bami mina nginabantu abahamba eKing Edward nabantu abahamba eKing George eEddington and ama medication abo ahlukahlukene afuna ukuthi ngwazi ama dates ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu i-date iphilisi wadla ngasikhathi sini kwathiwa akawadle kanjani amangaki uzowashintsha nini ngazi viral load yakhe ukuthi imkanjani mangabe phethwe isifo lesesikhulu esisandulela abantu bayashona nje bafisa okweintuthwane lapha soze ngaye cathedral eclinic mangifika lapha ngafuna umphathi kwaziwa seclinic elimene kuthiwa icathedral ngamthola umphathi ngakhuluma naye ngithi leyo nto leyo 4 months back ngayenza
ngamcela ukuthi ngicela ukuthi lapha phansi kwe-bridge okuhlala khona abantu ababhemayo na kodwa khona nabagulayo-ke kakhulu mina ngigxile ekuthenini abantu basinde babe right bayeke iy'dakamizwa babuyele emakhaya. Ileyo nto engizama ukuyenza. Yazi Mashobane, mina nawe sinenhliziyo efanayo, siyakuthanda ukusiza abantu, kodwa inkinga esibhekene nayo sobabili ukuthi ekuthandeni kwethu ukusiza abantu ngathi siyashayisana. Ngoba mina yazini wena ufisa ukuthi nineselwe Ehlathini, mina ngifisa niphume Ehlathini, iyona sixabana lapho mina nani, mina nje nawe kahle kahle. Bafowethu lana sizama ukwenza njani, sizama lana bafowethu ngalesikhathi sesine-shelter-nyana nje kuyi-tendanyana selokhu sikugoqa sibuye sikuphinde sikubeke ekuseni siyakunakhuza kube khona abangisizayo ngiba ngiphakela abantu ukudla lokho kuzobe kukhona abadla amaphilisi ngibanikeza amaphilisi kanjalo. So bafo nje leli gama lithi akumele sisizakale Ehlathini qinisile bafo, kepha nje basele silaphana ngithi ngifuna i-shelter sithole konke lokhu abantu solokhu sibakhipha kancane ofuna ukuye rehab siyaxoxa mkhizi siyakwazi umuse rehab, ofuna ukuye ekhaya siyaxoxa mkhizi siyakwazi ukumhlelela izinto zakhe simxhumanisana nomndeni wakhe uye ekhaya kanjalo. Lokho engidinga ukuyi-shelter nokudla nempahla zokugqoka ukubabamba abantu babe khona sibathole eduze babone ukuthi usizo liyatholakala lapha kaMkhizi nangumkhizi noMashobane lapha bahlanganisele into yabo lapha ngaya ngicela usizo. So ke abantu laba abahlala emgwaqeni abalambileyo bafu baze bathola usizo baze basondele kuwena ngoba bekubona ukuthi unokudla kokuqala bese uthola ithuba leke lokhu ngoba usukumphosela umgqakazo usithola ithuba lokumbamba umuntu. Yazi Mashobane, mina ngafuni yenzeka ngitshela wona njengobra wami enye into nje engizokwazisa wona njengamanje ngiphinde ngithengele igrocery. Okwesibili ngiphinde nginivulela amabhizinisi amancane la okudayisa. Yazi manje sengizovulela lapha abantu abahlala endlini manje. Ngifuna ukuyibona i-effort yami ukuthi ihambe iphelelaphi, because most abantu engibavulela amabhizinisi lapha Ehlathini including wena awapheleli ndawo. Okunye mina angifuni abantu kubakhipha ngesitayile ezidakamizweni like njengoba uthi bazobona ukuthi kuyasizwakala laphana bese beyasondela bese sibabamba lapho. It's like lapho manje mina angifuni ukusurprise umuntu ngempilo yakhe. That is why sengiyinikele ekutheneni angisezukuphusha umuntu mayethi ufuna mina ngimkhiphe izidakamizweni angisezukuyisebenza leyo nto immediately kade senze episode 9 ngoba vele masixoxa kwi-episode umuntu uzovukelwa nje vele umunyu ukuqala phansi mangimxoxisa ngimbuyisele emuva ebone lapha izinto ezaphuma khona esandleni. Understand leyo nto leyo. Ngizomnika umuntu iviki ngithi sokuze kube niniki udlala abantu kanjalo. So manje mina ngumuntu ozwelayo kakhulu Mashobane, ngumuntu ozwelayo kakhulu engiyazwela mina ngiyindoda ezwelayo in as much as ngiyindoda eyikhonzela ukuhleka but ngiyindoda ezwelayo kakhulu umuntu ososizini mfowethu ngiyafaka enyaweni ecathulweni zakhe because I've been there. Mina ngeke ngahlupheka kakhulu mina. So umuntu mayehluphekile isona sikhali kuphela umuntu akwazi ukunqoba ngaso leso ukufika phambi kwami ezenza umuntu ehluphekile. Understand leyo nto leyo. So ngoba ngiyakwazi ukuhlupheka ukuthi kusho ukuthini. So manje ngibona ngathi ngizogcina ngonakalelwa inhliziyo kanti mhlambe mina amandla ngiwafaka endaweni wrong. Yebo. Angithi yabona lo nto leyo. Yebo. It's like manje usuzama manje ngikhize kahle ukuyinuka amakhwapho ukuthi kwenzakalana kodwa ngibona ukuthi kanti ngabe ngenzakala ngoba shuthi sifana nomuntu ofaka amanzi ebhakedeni elivuzayo. Masenza nje kanti at the end of the day mina ngisipani, mina ngisebenzi, mina ndoda angisebenzi mina. Gcineni ingane zami kumele zidle nami kumele ngidle. Uyayibona lo nto leyo. Kodwa manje labantu engithi ngizama ukushintsha impilo zabo ngiyabona ukuthi no man angifuni naMashobane sibanesele Ehlathini. That is why ngathi kuwena mina isifiso sami sokuqala ukuthi ngikhiphe wena izidakamizweni.
bafo kunento kanjena kulento leyo umuntu ayisebenzisayo bafo i-rehab kumuntu ngaphakathi ukuphuma esidakamizweni kumuntu ngaphakathi bafo okusho ukuthi ngempela kuzoqhubeka bengasizakala abantu ngenxa yami ngingedwa mina wena ngimetshe ngayo kanti nginalo uthando nginaso futhi nesikhathi sokwenza lokho kodwa ke nami Mkhize ngakaphumi ukuphelele kepha Mkhize uma ngingase Mkhize sinakekele le ndaba engishoyo ukuthi ngiyeke manje Mkhize ukwehla ngenyuka ngihambe ngicela impuphu kubantu kuyangilimaza leyo nto yangiphukula umoya angisazi ngababalekela kanjani labantu ababheka ukuthi ngibaphukuhle angisazi uyabona kodwa uthi uthola umthwalo wrong angisazi Mkhize kodwa ke ngathi ngigula mina Mkhize into engayicela uNkulunkulu ukuze angisindise futhi nengigolwayo ukuthi namhlanje ngiyaphila ngenxa yalokho ngamcela uNkulunkulu ukuthi ayisave impilo yami angisavele ukuthi ngisebenzele yena ngisebenze ngenza umsebenzi wakhe ngisiza abantu abasuke behluphekile begula belimele yonke lento esizama ukuyenza Mkhize ngayicela uNkulunkulu ngathi ungenani ngicela ngisavele yona so ndethi ngibona Mkhize ngiqhubeka kade sikhuleka nje noma thini siza ngala sacela ukuthi uNkulunkulu ahlele indlela yethu besingazi ukuthi nani nawe sokubona buka nje namhlanje bese ngingayitshethi ngizokhuluma la kwa Mp TV kodwa buka nje uNkulunkulu emkhulu kodwa nje kade sayikhuluma indaba ukuthi meluze la kodwa kade kulokhu kuvimba sathana ade lokho evika nami bengikubhampela ngoba uyakhumbula ukuthi wathi kumele ubuye okwesibili ebantwini lapha wena wabhampela umphakathi bekusathane bafo obenza njalo sathane nani Mkhize into esengifundisa ukuyenza manje nengifuna ukuyenza sengifuna konke into esengifuna ukuyenza ngezwi likaNkulunkulu bafo sengiyimpilo yami sengiyinikele uNkulunkulu bafo sengizelwe kabusha sengenye indoda manje esiyazana nezwi lenkosi although bafo ngathi nami ngisenakho lokho kubambeka kodwa ngiyabona ukuthi uNkulunkulu sangibekelana ukuba ngizoba yilida kulabo bantu engiphila nabo ngoba laba abantu engibesibondlayo lapha Mkhize nesibazama nje ukuthi impilo zabo ishintshe bangamathempeli kaNkulunkulu baphefumulele uJehova so ke ngiyabathanda njengalokho nami uNkulunkulu elivezile uthando kimi wangithanda uNkulunkulu wangithanda sengiyisibhucu ngidle emqhumeni wangibuyisa buka manje ngiyabuya ekhaya sibe ngajabula kabi ukungibona ngimuhle kanje wayinami ngiyazizwa nje sengikwazi nje ukushaya imarathon so ngifuna ukusiza uNkulunkulu ngifuna ukusebenzela uNkulunkulu ngifuna ukusebenzela uNkulunkulu bafo uma ngilithola nje itende ngiyithole izitshalo ezinkulu ezingaka zokufaka amaphilisi nokudla nezokudla ngiyithola lezo zitshalo lezi mhlawumbe obasket abambalwa beyimpahla kube khona noma isitolo esisodwa ndoda esizosidonethela mfethu ukudla mfethu why nifuna into zamahala no why like mina ngithi ngiyanika imali ukuthi ngidayise no but it's not about ngoba mhlawumbe umuntu efuna into zamahala mfethu phela emhlabeni kahle kahle yonke into iyasetshenziswa no ngiyazi Mkhize that is why mina ngeke ngizama ukuthi nginike imali yokuthi ngidayise mina iyona into engikholelwa kuyona leyo bafo isimo mina yami into njengamanje njengoba ngizoyikhuluma la ngibalekela khona lento yokuthi ngikhathele kulokhu ngihambe ngithi ngicela ukuthi ngoba nginabantu abakuthi ngicela ukuthi ngilambile ngicela ungenzele ibhizinisi okay uyangenzela ke lelo bhizinisi ngiodela leyo nto leyo
ngithi ngiyoqeda ukudayisa nje sengilambe ngiyafa sekumele ngithenge impuphu futhi ngaleyo mali sengizoyigcwalisa kanjani manje imali yokudayisa so njengoba ngizelana ngizogoqa kahle ngizama mina ukugoqa kahle kahle yonke into ukuthi nawe Mkhize usize Mkhize ukuthi sikhulumele nomphakathi ukuthi Mkhize umphakathi uhlanganyele ekutheni usisize mfethu. Hayi mina mashobane yazi bengasibukeli ningasibukeleli khona manje ngavula mina la into la ekhulumayo efakazela konke lokho engikhulumayo ukuthi kufanele ukuthi umuntu asizakale ninga abantu bangangibukele njengoba sengifikela kwa MTV ngoba mina ngifike ekhaya lokugcina yeah ufike ekhaya lokugcina yazi mina yini engeke ngize ngivume mashobane ngaphansi Mp TV1 yini baba engeke ngikuvume mina ukuthi nina nineselwe ehlathini mina usizo lizoqhamuka nabantu engizolivuma ukuthi nikhishwe ehlathini ivision Mp TV1 emlapha and angisuki kuyona ngimile nje emgomeni Mp TV1 impela nami ngilwa lokho sisizeni bafo sine shetha lapha silala eminyango Mkhize alikho nikini yazi kunabantu lapha abashiya izitezi emakubo uyamazifana noyisa umuza ushiye kubo kuthi ihamba ngesisu njengenyoka uma ungena egcekeni lakho likhona bafo phela ngithi siseningi no mana ke mashobane angithi phela sizama ukuphuma la emgwaqeni kahle kahle okay mashobane so sengithole MTV1 njengoba ngizela kuyona ngizozehlisa kumfowethu ukhabazela kuyena usiphethe kuyena futhi owangisiza nami ukuthi ngibe kanje lalela mashobane sengizocela ke manje ukuthi Mkhize yenza ifinally ngami nethimba lami labantu no mina mashobane ngeke ngithathe ivision yenu ngizoyifaka kuyo under ngizobulala ivision yeMP TV1 yabona lento angifuni kube interview ngifuna kube ingxoxo yes kahle kahle siphakathi inside uyaqofa ngiqopha nje manje bengibona ngoba ngiyajabula anginkinga nokungiqopha bafo ngoba konke bengingayitshela ukuthi bafo mhlambe bengithi mhlambe sisazo ukukhuluma kokuqopha kepha ke no ngifuna ukhulume free mangiqopha ngakutshela yabona njengoba nje ungibona ngikhipha iBhayibheli lami nje kanje bengithi ngifuna ukuvula kwelinye lamavesi ngilifunde labantu mase sengiqopha mana elizobe libachaza uyazi mashobane mina ngikholelwe eBhayibhelini kholelwa bafo kwakhe eBhayibhelini kepha kodwa uNkulunkulu yamazi iBhayibheli akuyona uNkulunkulu yazi umsebenzi kaNkulunkulu lo engiwenzayo mina ukuthi ngithengele nini igrosa ngithengele nini izitafu zokuthi nidayise ukuze nikwazi ukuthi niphilele ehlathini ubona that's God's work yes that's God's work bafinda baNkulunkulu ejule kakhulu ejulile and ngoba ukhuluma nami ukhuluma nomuntu oyazi kahle and bafo ngikhuluma noNkulunkulu uqobo awukhulumi noNkulunkulu uqobo ukhuluma nesithunywa sikaNkulunkulu uqobo yazi ngithi ngikhuluma noNkulunkulu uqobo bafo yeah ngoba uNkulunkulu singibona kithi thina abantu yes so uNkulunkulu akadingi ukuthi uzohamba umbheka ngethushi sibuke wena ngaphakathi bese uyamazi umazi ngemisebenzi yakho njengalokho mina esindisa impilo yami nje esengenze ngawo umuntu onothando kangaka la eThekwini sengaziwa ngisho na izingane ezincane mhlambe nengane nje ifikele ngonyaka odlule siyamazi lo yaphuti ukuthi lo yaphuti loyana unokuhlangana nama ngicela u5 rand ngithi ngiyambona lo bhuti lona nangakusasa hawu lo bhuti lo uhleze ephethe inyala hawu inyala engakuzenzani lo bhuti cha abantu bakithi lezi inyala abantu abangithengela zona na insizwa kaMkhize le inokumthengela la ngihlala khona iyazi abantu bayazi abanye sebeke bakuprova lokho ngafikelwa nje ukuthi nje ngithanda nje abantu laba esinokuhlangana nabo sibabone la emgwaqeni beshaya ngeyiphihli zeyilonde engaka umbono umuntu ukuthi seloze lo nqunye umlenze ngiyabatakula labo bantu labo nginabo ngicela nombani othintekayo ngeke ngikwenzayo sengineminyaka ngikwenza angisize angilekelele uNkulunkulu kuthatha njengokuba corrupt uthi ezweni lakhe you are completely corrupt ungabalekelela abanye abantu
abahluphekile abasuke bedinga usizo. Okay, Mashobane ngiyayizwa incwadi encane wena ngiyaphinda futhi ngicathi nombukeli osekhaya uyozayizwa lento engikhulumayo. Yabona into oyikhulumayo right, ukhuluma into right. Kodwa mina ngeke ngivume ukuthi abantu ababukeli be-Mp TV1 bekhande ihlathi ikhaya benze imfudumalo ehlathini ngoba leyo nto izodala ukuthi abantu bengaphumi ehlathini. Yes. Ukuze uphume ehlathini kumele usabe izilwane ehlathini. Uma thina sesokwenza kube comfortable ehlathini inene sikhandayo. Mkhize nansi indaba ke la nami ngifisa kube njalo impela Mkhize kepha kunomfana ngizokwenzela nje isibonelo uqali. Kunomfana lapho kuthiwa uSiphe inga 21 lomfana walimala kwi Sundowns esemncane wavuvuka lisende lalikhulu ngake elodwa inhlamvu yesende. Lafana lwana ngino 2 months ngihlala naye lapha ngimhlalise phansi engaphansi kuyimini ngibona ukuthi udlala ulala edlenji wena uphuzani ugqokani uwasha ngani ngoba ngabe ukuthi lento lena njoba nje eshaya ngesende elikhulu engaka useyinhlungwini wehlawe enyuka uphanda nalo ngishuthi akasophinda asinda lo muntu uzele lo yamuntu kusamela alungise impilo yakhe abuyele ekhaya athole ithuba lesibili ukusizakala empilweni. Leli thuba engimupha lona ngiyamkhulisa nangokwempilo ngiyamazisa nangoNkulunkulu every day so sekwazi nokuyikhulekela nabanye nje sinesikhathi esikhuleka ngaso njalo ngo6 so Mkhize ungizwa nje ngithi ngiqinisa igama lokuthi siyacela ukusizakala noma khona sisekhona laphana phansi kwebridge lapha eAlbert Park la sihlala khona. Into engenza ngicele lokho Mkhize ngikuceliswa ukuthi bafo abantu badla amaphilisi Mkhize abahambe bewadlela ekhaya. Ukho yabona mina mangavela umuntu oyedwa ongenali kubo. Kushuthi bafo kushuthi ngumuntu kahle kushuthi bafuma nje njalo kushuthi kahle ngumuntu okufuna vela iyeke lento. Ungayiyeki. Ithemba lami lokugcina phela bese kuyilona leli lokuthi ngizofika la ekhaya. Ngixolise kubantu ukuthi angangabuyanga ekuqaleni njoba sengibuya manje nami kade ngisawucabanga kahle. Ngeke ngikhulume nabantu ngisayoyisesha ingaphakathi lami ukuthi ngabe lento engiyenzayo ngixhumene kangakanani noNkulunkulu. Yabona Mashobane language yakho it's ufana nabafundisi bamanga ilanguage yakho angisho ukuthi umfundisi wamanga ifana neyabafundisi bamanga bafuna ukuzuza okuthile kubantu ngegama likaNkulunkulu. Angazi noma understand lento engishoyo. Kunabefundisi abadlwengula izingane zabantu becashe ngokhonkolo. Ngokhololo le understand le nto le. Ecashile egameni likaNkulunkulu, ecashile egameni likaJesu. Mina Mashobane ngathini kuwe? Ngathi Mashobane uyafana nomuntu ocwilayo nabantu esizebeni. Semanzini ukweliza nabantu. Kodwa mina ngifuna ukuzokhipha wena ngoba nginenkolelo ukuthi mangikhipha wena ungakwazi ukuthi usave bonke labantu. But wena ufuna ukusizwa, ufuna ukucwila nabo wena. It's like ufuna ukucwila nabo lento yakho. Ngakutshela ukuthi mina ngwilling ukuthi noma yini ufike emuzongithethe ndoda kabazela. I'm done about ama drugs. Yes Mkhize very I'm done about ama drugs Mkhize. It's not easy ngaleyo ndlela ukuthi ungavele nje uthi kusukela namhlanje wena usuphumile. Yeah, but i-rehab ngiyayithemba i-rehab. Mkhize ngifuna uqamba manga. I-rehab ikumuntu ngaphakathi. Ngangithatha manje ngise-rehab Mkhize. Yeah. Ngwathumela ngiyithumela idakamizwa ngise-rehab. Okay, shuthi wena ungitshela ukuthi awukakafuyisa ukushintsha. Sengishintshile mina vele already Mkhize. Mina Mkhize mina sengi-right. Mangakhipha i-drug testing ekuchamiselana ngeke avela ama-drugs. Uyazi ngani Mkhize? Mina Mkhize ngizelwe kabusha. Mkhize ngazi uNkulunkulu manje. Yeah. Mkhize uNkulunkulu akahlulwa yilutho. Mkhize isidakamizwa siyinto yala emhlabeni. Mkhize ngiyazethemba ukuthi manje uNkulunkulu ngiyamazi.
uNkulunkulu uyishintshile impilo yami ukusangibambile okudla kwenyama uNkulunkulu uyalwa nakho kancane kancane so akungangivimbi mina lokho ukuthi ithimba lami leli umndeni wami labantu engibabiza ngumndeni wami okuyimanje abangilindile ukuthi bazodlani manje mangibuya mina ngeke ngize ngihlale ngingabasizi ngenxa ukuthi angaphumi mina gereke ekuthenini ngithi nje ngisopha ke manje iyangishisa lento Mkhize yazini masho yophela unyaka manje Mkhize ngafika nini la kuwena Mkhize sungilungisile mina Mkhize angigculisekile ngiyazi Mkhize ukuthi awugculisekile angigculisekile kepha kodwa Mkhize kuyonakala abantu baphuza impukane lapha namkhize ababuyele ekhaya anilokho esikulwayo umkele Mkhize kancane kancane sobasiza okay mashobane since wafika la kuze kube namhlanje ngokubabekezelela since wafika la kuze kube namhlanje ukhona umuntu oseke waphuma lapha noma khona abafayo oseke waphuma kanjani mhlawumbe waphuma wabuyela nje ekhaya waphuma ezidakamizweni gelekeqe khuluma nje iqiniso njengomtefo ngiphethe lapha ethimbeni lakho noma ethimbeni nje lapha ngingakubophi nje ukuthi ngithe ethimbeni lakho bafo bakhona sebesizakale ngokugula basinda ukugula ngiyakubona ukugula enyameni ngisho ukusinda mina ukuthi bebuyele ekhaya emndenini yabo bahleli nezingane zabo bahleli nabazali babo kuyakikizwe ekhaya ukuthi umuntu ubuye akekho bafo osabuyele ekhaya okay singakanani isikhathi ngikutshela mina ukuthi ke since wafika la ngithi ndoda sizakala wena nginethemba lokuthi mangasizakala wena bonke labantu bangasizakala yeah bafo uside kakhulu kepha bafo every day ngiyafighta that's why ngibona namhlanje ngisela sike sangifikela isikhathi sokugive up nge-MTV nangayo yonke into nangayo ubhuti Mkhize kodwa ngabuye ngakhumbula ukuthi yabona ngikutshela mashobana ngakhe izivumelwano noNkulunkulu let me tell you this man awuthi kugumlele nje nezibuko yeah mina igama lami nguprofessor ngakaMkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sabheka umthetho mina lokungazalwa ngaze ngize ngibheme idakamizwa lokungazalwa ngaze ngize ngiphuza utshwala mina lokhu ungazalwa nginenhliziyo emhlophe uma uke wayinyathela iyashesha ukungcola mina ukuqala kwami Mp TV1 ngayiqala ngangingenakho emqondweni vele ukunisiza uyayizwa le nto leyo yinto eyayingekho emqondweni wami ukunisiza ngoba ngase ngiyenzile iresearch ukuthi no kunzima ukukhipha umuntu ezidakamizweni angiyithandi into engilethela ipressure kahle kahle so mina okwami kwakuqwashisa abantu abangakangena ezidakamizweni ngani ngisebenzisa nini that is why namanje uma ngivula uhlelo nyasho ukuthi Mp TV1 how I ended up in drugs uhlelo olungaphathwa Mp TV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abasemgaqane abazosixoxela kabanzi ngempilo zabo uqwashisa abangakangena ezidakamizweni understand le nto leyo angaze ngeze ngasuka kuleyo kuleso siqu noma umgogodla weMP TV1 ukuqwashisa abantu abasemakhaya ukuthi ngenikhiphe ezidakamizweni abantu abasho leyo nto leyo ngoba into umisa inkulu isingaka iswingasesiye yakho so sengingeyabantu akekho umuntu yebo sengingeyabantu so uthi inqomo usayithatha wethu usufana nomuntu wecabinet mina ngisayithatha inqomo ithathwa abantu ibona bathi shintsha abantu ke manje njengamanje mina ngishintsha abantu wena mawuzohlala wedwa phansi kwebridge ulele phansi koplastic uthi uyangidelete mina uyifaka wena enkingeni because mina uprofessor ulala endlini mina ngilala endlini mina uNkulunkulu wangibusisa mina ngilala ngingadlile mina ngitshela uNkulunkulu lo ngamazi amandla uNkulunkulu awanika umuntu ayisimanga uyazi ukuthi mina ngangihlupheka emlazi ngilala ngingadlile mina ngafika ekhaya mina ezwe ngaguqa emsamo ngakhuluma ngathi angizukusho ukuthi ngakhuleka ngathini ngoba angifuni ukuxova abantu yayizwa leyo nto leyo kodwa ngayiqalekisa indlala ngathi mangifike ekhaya ngayiqalekisa indlala ngomlomo wami ngathi noma ngabe niyangilinga noma ngabe nenza njani
angifisi ukuphinde ngizithole ngayiqalekisa ngayithuka indlala mina yayizoba for leyo nto leyo noma ngangaba namali kanjani kodwa ukudla kuhlezi kugcwele amafridge kugcwele amakhabethe uma sekuya ngomtsha wendoda kuvela isimanga sento ngithola imali since ngaqalekisa ngo-2018 kuze kube namhlanje mina mangilele ngadlile ngisuke ingoba ngisuke ngisuthi so uma uzohlala wena emgaqweni udecide ukusideline mina yami impilo iyaqhubeka impilo yomuntu ehlathini ekabani eyakho uyozubuye futhi njengesinkwe semhlophe uzela njengoba ubuyile angithi yabona lezi insuku ubulokhu ufuna ukubuya ngikubhampela ngidlalisa leya game owuyidlala ngitshela nabo abantu bekufuna hey ngizwe ngangisenalokho ngiyaphinda futhi namhlanje phambi kwabantu mashobani udonga oluvimba abantu abaningi ukuthi besizakale kahlahle njengamanje kusuka namhlanje into omele uyithandaza uNkulunkulu lomkhulekayo ukuthi wena akukhiphe lapha akakubonisa indlela yebo ngoba abantu abaningi bangasizakala mangasizakala wena usathane uyivisionary usathane ukwazi ukubona phambili usathane lapha abantu abangakaboni khona usathane uNkulunkulu usathane uNkulunkulu uyakwazi futhi ukubona ikusasa lomuntu uyazi nje so uyazi usathane mayebambe wena ubamba umuntu okugcina mina noma ngangibambe ngifake izidakamizweni mina uyazi ukuthi mina nginawo amandla njengawo lala nabo ngaphansi kwama-bridge uma engakhipha wena umuntu adilala phansi kwe-bridge uyazi ukuthi ngabe udala ingozi engakanani empilweni yakho usathane so mina i-challenge enginayo ukuthi kumele ngishintshe wena it's sad ukuthi wena unazi impendulo zokufuna ukulungisa lento yakho yokuthi uneselwe ehlathini thina ukuphawula kwakho lapho mashobana hayi bafo ngiyabonga uthando nalo ngathi nabantu nje sebebonke bafo ngiyavuma futhi ukuthi kusizakala kwami ngasizakala inqwaba abantu kepha bafo ngithi bangama abantu kusizakala ngenxa yami futhi ngiyayiphinda futhi nami lento ngiyayiphendula ngithi futhi ke uma mina ngisabambeke ehlathini ke zikhona izingane zabantu engasekho right ngempela ngokuba la yazi umuntu engamsiza mina mashobana onjani mashobana sizakala yabona so ngizokhalela bona ke la ukuthi mfethu babe ne-shelter mfethu no. babe nokudla mfethu abafowethu mina ngifuna nisafarishe mina lapha ehlathini you must suffer usesisafarishe kwane and isihlupa wena every day ingani ngiyavala manje ngiyayivala straight indaba yokuthi kuhlushwe mina manje abantu abafuna ungasi mhlawumbe ungitholele umsebenzi ke bafu ungikhulumele nabantu o-connected nabo ungitholele umsebenzi umndeni wami esengiwakhile lapha abantu ba more than 15 mfethu abantu engibonidlayo without ukungenelwa ngisho yisente set ngoba banqabile ukuzokhuluma bathi bafuna ukukhokhelwa bafo abantu ngoba nje ngibasiza begula kanje number for ngithandi impilo abayi-understand ngale ndlela esengiyi-understanda ngayo mina no abantu abaseyidakamizweni impilo abayi-understand yona into engiyaziyo leyo yona into esengiyibonile buka nje mkhize fana bakhona la abanye babo kodwa mfethu yazi umuntu uthi ngisho umsiza afuna ukuthi umkhokhele wena mina yona into engibhekene nayo ngabantu abaseyidakamizweni ngiyabasiza futhi ngiyakhokha ngoba bekufana ngabe bayavela njengamanje la emphakathini umphakathi ubabona kodwa-ke kuzomele silakhe kodwa kusho ukuthi usuke mkhizi uhambe nefoni uye lapha endlini la sihlala khona uyoshutha everything mfethu amabhodo esiwasebenzisayo mashobana khona igama engifuna ukulungisa sibonakala olithi ngokuthi mina ngasindi kodwa impilo yami ayingavalela abanye abantu ukuthi besizakala ngicabanga ukuthi futhi nalapho angizwakalanga kahle mashobana mina kusasa ekuseni mawungafika nomuntu lethu ufuna i-rehab ngamthatha mina ngimhambisa emgodi ya i-rehab umuntu engeke ngimnesele ehlathini
iyona into engangiza ngiyenze ukunesela umuntu ehlathini kodwa othi ufuna ukuphuma yena umuntu engemfunayo ke lo kodwa umuntu ofuna uqatshulelwe ehlathini khohlwa ngeke madoda nginiqabulele ehlathini namba fangilweli angibalweli abantu ukuthi ubasizele ehlathini kuphela nje mina iyodwa into ebengiyikhalela ngayo umkhizi awu bafu bafi shelter mfowethu ngeke mfowethu ukudla ngeke yabona shelter namane ngibheka umuzi leyo bafu njoba ngizoyikhalela lana kanjena bafu abafowethu abantu bafisa kweyintuthwane mkhizi ababuyele ekhaya ngeke ukuthi ngathi mangabe kufa umuntu ugijima ngizokubikela noma kugula umuntu kakhulu ngigijima ngizokubikela konke lokho ngithola la emahlombami ngixhumane nomndeni wakho umuntu uyangibikela nje uma khona ugulana ingitshethi ngifuna ukuthenga ukudla kwamaphilisi ngikhathele futhi leyo ngoma manje abantu abagulayo kumele bethengele ukudla ngize sengihluphe kakhulu ngeenkinga zabafowethu thang nje kanti usorder ama chips iphi nje imali yalapho isikusasetshenza phela umfana uyadayisa kwemali ngitheni fike ngizobona imali ngifuna ukubona imali uyadayisa phela umfana kwemanje uyahlwe enyuke edrobheni mina yazi yabo mase ngidayisile ngizonedela enye imali lestock uyehle enyuke umfana uyadayisa kwathi kuthanga wasithengela igrocer futhi uthengela uMartin etshaleke mkhize uthi kuze kube nini why mkhize kumele ngempela kodwa mkhize uzokhipha imali engaka mfethu wedwa nami senginamahloni njalo kuhlezi ukudla mfethu yazini futhi kodwa kube kuthiwa nginaso lesimo sokuthi ngayibophezela ekusizeni abantu ngabe ngiyele ekhaya manje sokuyisikhathi sami manje uyazi mina kube isikhathi sami sokuya ekhaya ke manje ke mina uyazi mina kube angeke ngize ngiye ekhaya ngisho nalo December ngizodlela la mabengakalungiseleki abantu bami ukuthi bakwazi ukuthi uyazi ngabe nginemoto kube mina angisize nini hayi mina bafa ngakeze ukuya ngisho ekhaya ke mina ngithi uyazi ukuthi ngabe nginemoto asizakala lapha ngabe nginemoto mina ipakela lapha nabafuna kunama leaders lapha kunabantu abafundile futhi abadinga ukusizakala bafu so nje yazi bebafa ngazi le nto uzoyithatha kanjani ungakasizakala kwami ngokuphelele ukuthi ngibe umuntu othi sengiyisober hayi bafu mina bengingakuthandi kodwa ukuthi kuvimba ukuthi mfethu akuvimbile mlethe umuntu ofuna ukuphuma bafu mletheni umuntu ofuna ukuphuma na izandla zami ngivule lapho kumuntu ofuna ukuphuma kuphela kodwa ufuna ukuzoneselwa ehlathini cha abafa ngishongo mina ukuthi abantu asibanesele ehlathini la nje into engizoyicela la kubantu ngengizozehlisa kuyona ukuthi sisizakale phela sikwazi ukuthi sidle sithi bafo sizama ama rehab nani kodwa phela kube khona into ekhona esesiswini yabona nje bafo boka ngizwe mfethu abanye mfethu njengoba uthini lo muntu ngezwe la angalamba abantu abaningi kangaka okay mina bengifuna ukubuza ukuthi impilo yomuntu irresponsibility kabani wena nje uyi-responsibility kabani why manje kumele sikhomba abantu ukuthi abakusize bafu isimo esengathi ngoba awuhlupheki kuphela wena no angihlupheki bafu kepha isivumelano engasenza noNkulunkulu mina mhla uNkulunkulu engikhiphe ekuguleni isivumelano engasenza noNkulunkulu no yazi angcono kube silive ukuthi angisize angcono kube silive ubuthi esilive no khona ukuba live ukuthi ukhuluma abantu bebuka nabo abantu ngale lokho siyakuqopha kuzofakwa egcineni akuzukuba into edlala manje kubene sikhuluma manje uyahlukaniseleka lapho I think uphinde umchazele mkhize okay ukuba live mangithiwa ngi-live like TikTok Facebook or YouTube ngingathi mangikhuluma abantu besibona same time kodwa lokho siyakuqopha sokuposta late ngeke bekwazi ukuthi bekubone same time njengoba siqopha manje ke futhi nalapho khona sokwazi ukulungisa inkulumo yethu no ayikho into angi-edit mina ngizoyifaka ihlazi nje i-right futhi nakhona abantu babone ukuthi akukho ezikhala okay wena ubusiprepare ke namhlanje akuyona interview la ngifuna abantu becathi interview this is not an interview
ngifuna ukuthi becaciseleke nawe ucaciseleke namhlanje bengikuprepare mina bekuprepare uNkulunkulu ngilidwa uNkulunkulu kukho konke engikwenzayo mfowethu akukho esengiyimisela ngokuzenzela mina kwamazwi engiwakhulumayo konke engiphefumula emlonyeni wami kuvela emazulwini bafu ngoba ngikuthandazele konke lokho ukuthi noma yini engiyikhulumayo ngicela ifike ithinte wathi bathinte abantu basekhaya kwamkhize kwa Mp TV1 no angithi yazi lento engiyithanda ngabantu be-Mp TV1 so angiprepare abantu indlela edlula kumina eyakunini baningi abantu engibavalelayo mina makuthi umuntu ethi mina into yabonto yokuqala bafu ake ngivuma umuntu akuthathe akuqashe athi ozosebenza ungakaphuma ezidakamizweni ngoba ngiyayazi into elandela lapho ukubuya ezongikhalela ngitshela ukuthi ulahlekelwe mina ngifuna into enjengalezi empilweni yami ngiyayibona le nto leyo mina umuntu engamfela umuntu ekuthi usephumile ezidakamizweni nangoku umuntu engimfelayo ke mina ukuthi okay usuphumile ezidakamizweni sibone ibehavior yakho siyakuthatha ke siyakutholela kumsebenzi hayi ukuthi sithi sokutholela umsebenzi ukuze ukwazi ukuthi ulala udlile emgaqweni shuthi thina manje siyakufudumeza lapha ehlathini manje ukuthi ungaphumi lento mina engayifuni ukuthi yenzeke uprofessor mina yes bengikwenza ukuthi nginesele ehlathini yabona into ya recently leyo ukuthi manje ngithi normal into engizoyenza manje mina ngifuna ukusiza abantu abanenkinga abantu baningi banenkinga lapha abangabhemi izidakamizwa okungenani imali yami lelo shumi lami enginalo ngizolinika labantu laba abangabhemi abasekuhluphekeni ukuze bekwazi ukuthi bephile ngendlela eright ngihambele nezikole it's sad ngoba amandla okuhambela izikole nginawo but ngizozama ukuthi ngiyithengele noma ama uniform Mkhize ngiyakufisa ukwenza lokho Mkhize yazi Mkhize unganginiki ithuba ndoda unganginiki ithuba lilodwa ithuba engizokunika umqondo wami usasebenza kanjena nje baba ngithume Mkhize phuma ezidakamizweni lalela Mkhize ngithume Mkhize Mkhize mina Mkhize ngingahamba izikole nezikole uthinta indaba enkulu uma ukhuluma ngezikole izingane ngiyayithanda ingane izogcwila zicwilile ezidakamizweni Mkhize ngiyafisa ukuthi kube khona into esiyenzayo ezikoleni ema-primary kakhulukazi siphume singene mfethu sichaze mfethu siqwashise izingane ngokudla izidakamizwa ukuthi zohlupheka izidakamizwa ziyimbela ithu zikhanda ubugebengu ubugebengu bukhanda inkohlakalo ikhanda ukuhlupheka nokuhlukumezeka kwabantu besifazane nezingane mfowethu Mkhize every day abantu bahlukumezeka ndoda ngalesi sihlava sezidakamizwa mfowethu hayi Mkhize ndoda uthe yini usiprepare uNkulunkulu ukholele kuthina namhlanje uzothina hey uNkulunkulu ungolele ekuthenini mfethu ngibe khona nje lana ngibonisane nabantu abantu bazosho bona ukuthi ndoda indaba yakho siyayizwa ngoba mfethu wenza umsebenzi omuhle kakhulu abantu bazoyisholo bona ukuthi ndoda indaba yakho siyayizwa akekho mina lana Mkhize umuntu engizothi mhlambe akanakhuze Nkosi yami anikele nganganikela ngakho ngoba bafo ethi nje uyasidabukela cha ithini incwadi engcwele lapho uthini umqulu nje angithandi ukuthi siphikisane nokushiwo uNkulunkulu angithandi ngoba ifana njengoba nje la ethi how ignorant you are esho kubantu how stupid you are completely corrupt why nifunde lamavesi avuna nina bafo mina iBhayibheli ngilifunda lonke kodwa awusikhelele enye ivesi hayi le ngaqondana nje ukuthi ngilithande leli ngoba liyakuvuna ngoba nothi ngoba livuna mina kodwa livuna nje ukuthi likhulula abantu ukuthi abantu bangabayekeleli abanye abantu behluphekile ungakhipha noma yini umsizo umuntu ungadli wedwa kodwa yazi mashobani
likhona elinye ivesi elinye ivesi olithandayo la ya likhona bafo awuthi kudonso linali ivesi engivuka ngalo njalo ekuseni likhona bafo khona maningi kodwa ke le nje ngiyalithanda nje ngoba ngaba nenhlahla ukuqondana nalo ngalithola ukuthi alichaza exactly ngomuntu ohluphekile ukuthi uNkulunkulu nje uyakuvuma ukuthi sizwe thina abantu awuhluphekile nje kodwa wena no likhona yini elinye it's not about me namkhizi okay likhona yini elinye ivesi namkhizi abantu babo likhona yini elinye ivesi baleke ukudlula mina likhona yini elinye ivesi lapha olithanda nomthanda leli kuphela ngiwathanda wonke mkhizi awusikheleli ayizwi likaNkulunkulu awusikheleli imkhizi ngazi mhlawumbe ngapha ngathi awuthi mina kukhele nanti lami amahubo mahle lalela amahubo 103 okay mbonge uJehova mphefumulo wami konke okuphakathi makubonge igama lakhe elingcwele mbonge uJehova mphefumulo wami ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa yena othethelela zonke izono zakho owelapha zonke izifo zakho okhulula ukuphila kwakho ekubhujisweni okuqhelisa ngomusa nangobubele osuthisa ukulangazelela kwakho ngokuhle ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi yazi leli verse ngalikhothelwa ubani kunomfana lapho yiphara igama lakhe bathi ubani umfana lo waka Brown Coast lo mfana lo mfana wathi njalo uma elele phansi kwama bridge ko plastic leli vesi ilona liyelivuke kuyena ngaphakathi leli vesi ngalithanda from that day mina njalo ekseni ku status sami ku WhatsApp ngiposta leli vesi leli angithi yabo njengoba ngilifunda namanje ngilifunda kuphi on my WhatsApp ngilifunda ku WhatsApp njalo ekseni njalo ekseni nanti ngiyaliposta nanti njalo ekseni ku WhatsApp wami since ngabona nalo mfana it said ukuthi wena ivesi ongipha lona elokuthi kumele ngihambe ngikhangeze abantu mina ngiyona into enjalo angiqhathanisi bafo besixoxa nje sengiyabe sengiyamfaka why uthanda leli livuna wena no bafa is not ngoba ngihlambe lithandwa yimina ngitshela abantu mina ngoNkulunkulu ukuthi uthini uNkulunkulu uthini ngokusizwa komuntu kuphela nje lokho engikushoyo so ke ngikufakaza ngisho nangencwadi engcwele lokho ukuthi uNkulunkulu uthini lana bafethu uthi God presides in the heavenly council in the assembly of the gods he gives his decision angizwa mfethu ungihomshele ngesiZulu wensizwa ngoba isiyangisho isilungu uyasho ke lana ukuthi you must stop judging unjustly you must no longer be partial to the wicked defend the rights of the poor ngizoqala lana ku number 3 of the rights of the poor but nina anikho poor and the offense nabangenabazali okay asiqhubekeni umkhizi wasethi be fair to the needy and the helplessness iba ne fair kumuntu odingayo ngempela mina nginayo ni fair kunina mkhize sube ne fair kakhulu kuthina that's why mkhize sengize ngila namhlanje ukuthi hayibo ngeke ukabazela phela kalekelelwe naye sibaningi kakhulu yazi mina ngifisa usizakale phela lapha yazi mina ngifisa ukulekelela kuba wathini ke athi rescue them from the power of the wicked wasethi kubantu manake lo rescue wakubona lo ukutakula hayi ukutakula lo rescue lo yiwo baba ukutakula lento mina ngifuna ukuyenza mina ngifuna ukutakula nini inkinga yenu nifuna ukuneselwa ehlathini futhi nansi incwadi engcele yangifakazela lento engiyishoyo batakule ubatakule yabona nje bafuse sibe sesibathatha kancane kabantu ke no ngifuna uqala ngawe nje basa la ufuna sibase khona bafo mina yami rehab mfethu ngicela ukusho nje phambi kwabo bonke abantu ngeke ngikwazi ukuye rehab mkhizi izathu sizongenza ngingakwazi ukuye rehab ngeke ngikwazi ukushiya ingane zami ezilambile yabona mkhizi kusukela namhlanje ungase mkhizi namhlanje ungithembisa ukuthi mkhizi labantu engibashiye laphana abagulayo abadinga ukudla akuyimphepha akungomama babantu laba bantu ngizobathatha ngibase esibhedlela
Banike imali begibele bemakubo. Hayi ukuthi banesele emgaqweni. It's not about ukuthi umuntu uvela umthatha nje umusa esibhedlela bese umusa kubo. Iyona indawo abantu abagulayo nje. Ukuthi yashuthi mina ngi-understanding wrong. Kids abantu baneyinkinga ababhekene nazo emakhaya abadinga ukuthi mhlawumbe omunye usadinga ukuthi simkhulumele nobhuti wakhe. Omunye mhlawumbe sadinga ukulungisa lezo inkinga mhlawumbe sixoxe nabantu bakubo mhlawumbe simcelele uxolo. So mkids is not awubela umuntu umthathe nje. Ufike noMathini ngithi la uMathini usefana nohlaka lakho ngoba uhlezi eseduze kwakhe ngithi uMathini. uMathini uyazi ukuthi akanankinga kubo. Uphilani bamazi ngophilani la ohlelweni. Uyazi ukuthi akanankinga kubo. Uyazi ukuthi uMathini ngamnikeza imali ngathi ahambe kubo ayithatha leyo mali wayibhema. Uyakutshela. Ngiyazi kodwa ke kwase kwafakaziselwa kakhulukazi wena lokho angitshela. Uyazi ukuthi uMathini wathi kushona ubaba wakhe ngamtshela ukuthi akaye kubo akazeye kubo. Ngiyakwazi. Uyazi kubo bayamfuna. Ngiyakwazi futhi. Why ngimele nginese lo muntu onjalo Ehlathini? Futhi mina ngithi lo yamama mina akangabi nayo ingane. Akuyena uMathini mina ngifuna neswe la futhi hayi ukuthi ngifuna kuneswe abantu baneselwe Ehlathini. Ngifuna ukukhipha wona mina idakamizweni nje. Kepha bafo yazi na into siphazanyiswe lo yamjida lo yana na into bengifuna ukutshela wona mkids eyayenziwa ubaba ongizalayo. Ubaba uhamba waguquka wasindiswa wazi ngoNkulunkulu wazama ukusiza nathi lapha ekhaya ukuthi simazi uNkulunkulu. Ngamziba ke kuseyisikhathi kodwa ngoba sengasekho inkinga ngoba zilokhu zingihlasela nje sengiyakhumbula amazwi kaba ubaba wenza njena ke mfowethu uma ngabe ufuna ukusiza idakwa lapha elokushini ebeyihlala lapha emgwaqeni. Ubaba uthe sengasaphuza engasabhemi ubelithenga kodike silikaBhiya nebhodlela kaGoloko ekuthengela ukuthi ayobashunayeza kahle labantu abasuke ehlezi nabo lapha. Benganginga-understand ngalesa sikhathi ukuthi baba sathi silambile ekhaya wathatha ukudla imali kodwa wayothengela labantu utshwala bakithi. Abanye babo namhlanje babiyeka utshwala, abanye babo baba right, abanye abantu basizakala ngokwenza njalo kaba mncube. So umuntu vele muzomsiza bafu ungazi umnike ngisho kwayona lento ayidlama ukuthi ubhema ugwayi umthengele ugwayi ethe ubhema bese uyikhana ukwazi ukumtshela kahle ukuthi akawuyeke ugwayi khona uNkulunkulu. Ngeke umuntu umtshele yonke leyo nto elambile ngoba namanje mkhize mangathiwa sithatha umuntu simuse rehab ngamele iqala simthengele impahla zokugqoka ngithi ngamnikeza kodwa ngamele simsize ngento zokugqoka ngamnikeza ukudla ngimthengele ukuthi simgeze ngimthengele ayithiwa yini izinto lezi kumele isebenzisa uma Colgate insipho kakho into engihlala ngizenza lezo njalo ngihlala ngizenza lezo and I'm fucking damn tired now. Yes. Ingakho ngifuna ukushintshela izingane zesikole ngisizele izingane zesikole ngiveke ngitshela ukuthi kunento ekuthiwa idakamizwa they must be very careful ngoba yabona le nqola le ngigibelelayo le nqola nqola abanye abantu kuthiwa yini ni manipulative ngekusho njalo bafo njengamanje ke lana ko bonke abantu sikwaba thatha ababeka phambi kwakho la ekhaya kwa MTV. Ngibona ngumuntu oqala onishisekela efana neyakho umnikazi weMTV kubhangiswela amandla. Phuma idakamizweni mina ngizokunika lawo manje. Mina bafo idakamizwa sengiphumile kuso. Sengiphumile bafo idakamizweni. Yaza sensokwenza njani? Sengiphumile bafo kepha nje sengidinga ugelekeqele wangempela. Mashobani. Kodwa nje manje mina mfethu nje hayi mfethu nje yazi nezokwenza manje mashobani. Angiseyena umuntu wala emhlabeni. Mashobani by January ngabuya usabhema idakamizwa. Ngeke ngiphinde ngikhulume nawe. Ngeke ngiphinde ngikhulume nawe ngezinto ezakhayo. January ngizokufikela ne drug test. Ngizokuchamisa ngafika ukuthi uzophuma idakamizwa ku drug test yakho. Mina bafu akuselula kuphume leyo nto njengaleyo kimi ngoba igazi lami ngiyaclean every day ngiyajima phuza kakhulu amanzi isidakamizwa ngibona ukuthi sisangaphuma mina kimi. Hayi siyaphuma angiboni bafu kodwa ke ngoba ngazi
angazenzi ingcono nami kodwa nje Mkhize mfethu angisayena lo muntu lo mina ukuyibuka kwami into yathi lokho ngivimbile ukuthi ngizila ngizokhuluma nabantu la bengingakeze thembi kahle ukuthi ngabe ngampela uthe kune speech was prepared angazi noma kusasa ungabuya uzodeliver leso speech la yes ngabuya ngizosideliver angizokuphazamisa kusasa angizokufaka kuyi hot seat ngabuya ngizosideliver speech sami abantu khona bezongithola kahle ukuthi yini engifisa yenzakale nengifisayo ukuba nje abantu abahlwempu laba kahle mina Mkhize nginamandla mina ukungena kuzo zonke indawo lezi ngiyakwazi ukungena njengoba nawe Mkhize sikwazi nje ukuthi ke phela wena Mkhize ngeke uhambe ohla wenyuka ngamele uthumele mina Mkhize nginamandla mina okungena endaweni lezi okungangenwa kuzo ngiyakwazi ukungena ufike ngishumayeze izwi likaNkulunkulu nginoma ngishumayeze izwi lokuthi abakuyeke ukubheda abakwenzayo so ngikhona available ngicela ukuthi abantu base South Africa bangisebenzise ngiyayinikela ekuthenini ngihambe ngikhuculula noma ikuphi la ngakhuculula ngoba nami ngakhuculula uNkulunkulu ngithandile Mkhize ngase ngifa sengibona ukuthi ngiyahamba emhlabeni futhi la ngangofela khona ngangibona ukuthi ngofa ngazizwa ngokusengozwakala ngeyiphunga nje ukuthi kunomuntu ofele lapha mhlawumbe kwakuficakala amathambo kodwa uNkulunkulu wangisave mfethu lithiwa ke Nkosi yami nami ke ngicela-ke nje ebantwini ukuthi ke at least mfethu lokhu kuyithimbanyana esengihlanganisile lapha ukuthi siyibize ngokuthi sesiyibiza ngumndeni awufike nawo lo mndeni lo I think kumele ufike nawo abantu bewubona sala ukusikhuluma ngento engathi Mkhize ngoba unakho ukuzivakashela lapha nesihlala khona bengacela Mkhize ukuthi ngaphambi kokuba ngize la kwa MTV kusasa ukuqale lapha ngoba akulula sibathathe bonke sibalethe la kanti bahamba ngama-train labantu abantu ababelethwayo labantu abayihambele nani hayi Mkhize ufike lapha na uzoshootha uyibonela uba videorize ubone yonke into uyayazi vele into lapha na kodwa ke ukuyifaka la umphakathi uyibona nayo izosusa ukukhuluma leyo nto leyo no phela ngithi awuyi wena phela lapha nokudayisa khona izidakamizwa uyala kuhlala khona mina nethimba lami ePark lapha eAlbert Park angithi phela kulungile mashobana sivale awutshela abantu igama lakho ngoba ngathi asikhulumana namhlanje asibingelelanga namhlanje umfo wabantu ngumfo kaMncube mina ngusandile igama lami leli likamashobane sisithakazelo sakhumalo phela isithakazelo sakakhumalo uhlangana kanjani ngihlangana ngesalukazi sami lesi esangikuyisona mama esaba umama saba ubaba kimi kusukela ngina 3 weeks ngizala nje ngaba khona emhlabeni owaqala ukuhlala namgogo ngathini ngaze ngaba na 15 so ke Nkosi yami ngiyamthanda noma sengasekho kodwa ngisamthanda that's why ngakhetha ukusebenzisa isibongo sakhe sakakhumalo kubantu yena waseva nje impilo yami kwase kuthiwa sengishonile sekubizwe nabantu umphakathi ukuthi kade lokho ugulela ukufa kahle empilweni yakho ngagula nje ngizalwa nje ngathi ngizalwa nje ngabe ngihlala ebhodleleni kwathi sekubiza umphakathi wonke sengikanyiswe namakhandlela sekuthiwa ingane isishonile ngina 3 weeks wathi efika nje ubaba umfundisi ukuthi umafambana wangasekhaya ngawo kwakube kuvuka kwami kuthiwa uthi uma ngasuza ngavuka-ke hayi-ke hayi namhlanje ngiyaphila-ke nakhona lapho njalo futhi ngisabonga uNkulunkulu ngabuthakathaka-ke sonke lesikhathi empilweni yami ngize ngaqala ukuqina nje ukuba umuntu nje obonakalayo ukuthi uyaphila sengise-high school kodwa nje ku-primary nje bengilongi nje ngingekho right until-ke manje-ke ngize ngificwa yiso-ke isimo sokuthi-ke manje-ke
ngiqeda igole usathane yangithatha ngifaka lapha nalapha wazi wangibeka la emgwaqeni kodwa ke uyazi mina Mkhize mina ukuba khona kwami la emgwaqeni bengikubonge bakithi ngisho ukuthi yazi ukubethwa angibanga la uNkulunkulu angilethanga la hayi mhlambe ngangeke ngazi lutho ngempilo manje ngithabona nje manje ngilwa nani ngilwa nokuthi kusizakala abantu mina ngiyila emgwaqeni so kwakufanele vele ngibela uNkulunkulu wayazi ukuthi indlela yami izohamba izifike la uNkulunkulu uyangiprepare kahle kahle Mkhize ngelinye ilanga ngizoba umfundisi Mkhize I believe that ngelinye ilanga Mkhize ngizohola ibandla mina elikhulu ngizohola abantu so ngiyakholwa lokho ngoba ngiyakuthanda ngiyakufuna kwenzeke so that's why Mkhize ubona uNkulunkulu engenze ngayilida kubantu abakanje ngalaba bangethemba bangithanda bazi ukuthi njalo mangiseduze kwabo bazi ukuthi khona umalume Mashobane so nami ngiyengizizwe ngumuntu ngalokho isivumelwano lento njalo iqala ngenxa yothando uNkulunkulu angithanda ngalo lazi lwangenza ukuthi ngakho isivumelwano naso ukuthi ngobasiza abantu bakhe baningi bafu abantu esengisiza impilo zabo mfowethu baningi bafu uyakholelwa emandleni uNkulunkulu awabeke kumuntu njengoba ngikholela ngisho nakula wami nje angiphe wona awucele manje akupha amandla ukuthi unqobele isifo obhekene naso seyidakamizwa ngiyacela uNkulunkulu ukuba ngisize kakhulu no ngeke ucele phambi kwami kumele ucele mawuwedwa yebo kufana nokukhuleka bafu awudingi ngenza isibonelo nje uqinisile bafu futhi ngiphinde ngisho futhi nalokho ukuthi kufana nokukhuleka awudingi ukuthi uzucimeze awudingi ukuthi uzucashe khuleka uhamba khuleka noma uhamba endleleni uNkulunkulu ukuzwa noma ukuphi so nje manje mangabe uthi wena ngicele ubaba ubhuti Mkhize mayithi ngicele uNkulunkulu uthi angikhiphe ezidakamizweni anginankinga lokho nokucela ngisho phambi kwabo abantu kanje ngikukhulekele manje ngoba uNkulunkulu angesabi ngaye angesabi ngendoda mfethu ekwazi ukuthi ngisale kabusha kamnandi uyazi umthandazo enamandla oyikhuleka makunjani ngikhuleka mina ngeke ngithi umthandazo namandla ngeke ngubone mangabe ngibonge kakhulukazi yazi umthandazo onamandla uthandaza makunjani ngihluphekile uyazi ukuthi i-circuit kagesi ithiwa i-completely okay into eyenza kukhanya i-globe is negative and positive yebo bafu so if wena you are feeling energy negative noma uzizwa ulahliwe wena bese kuba positive kuleso simo leso noma kanjani phumelela uma u down ngitshela wisdom this is wisdom Mkhize ngicela ukuphula ulimi ngicela ukuncoma Mkhize ngicela ukuncoma ngiyazi konke ikhona Mkhize akukhona ubona amandla akho no akuwona wami anginawo kodwa ngicela ukuncoma ke wena ke ngoba uNkulunkulu usebenzise wena ngicela ukuncoma Mkhize ukuthi nginje Mkhize mina namhlanje kube thiwa wena angihlangananga nawe empilweni yami ngaba ukho konke lokho engibona namhlanje ukuthi ngibe nethemba nje ukuthi nganjalo ekseni mangivuka ukuthi hey bakithi ngizokwenza njani mina ngiyobhanda manje kodwa khona professor mphume ngiyobhanda ngidlule la ngiqalaze la ngibone lapha kodwa abanye abantu bayagula uma bengangiboni ngihlezi ngithi khona uprofessor leyo nto leyo Mkhize ngizongishiso yini into ehle ngenza ngihlale nginethemba njengawe mfethu mfethu nalo uthando akwasifudula siza la ko 4-5
sibhekele ko-market ugqoka isikimi sakho hamba nathi abanye benuka bezwa ngivaleka amakhala awejesu kodwa Mkhize wahamba nathi wazofika emakethe ebantwini usibambe ngezandla sikhaga sikwenza yonke into ngaleli langa ngakubona ngalo ukuthi hayi ndoda awu give up ngomuntu ngithanda umuntu wafika hotel intombazane lapha nama hotel nayo intombazane ayikazi iziphinde ibuya ukuthi yadayisa noma yayenza lento ayikazi iziphinde ibuya lezi zona sengifuna ukushintsha impilo zabantu abahlala endlini manje ngoba nasendlini abantu bayastruggle bengisachaza lento yomthandazo yabona amashobani ngeyikhathi zakho zomzimba bafuna sendlini abantu bayastruggle ilaba struggle khona kakhulu ngoba ba responsible ngeinto ezibalekile so noma ethole lokho okuncane akuthola umuntu wasendlini mfowethu mfowethu akakuwaste mfowethu uyawabona amandla ukuthi aphele lapha uyawabona amandla ukuthi ugesi bafu mhlawumbe uzele ama cosmetics lezo zinto yazi mashobana mawushintsha impilo yomuntu wethu usungashintsha impilo yakhe kuphela kodwa nalabantu abasemva kwakhe yabo manje mangafike mina ngikunika njengoba uthi mina ngifike ngithengele wena icross bafu awuhambi yoyidla wedwa kodwa uhambi yoyidla nabantu abawu15 so already mina ukunika wena something noma ukushintsha impilo yakho kuzoshintsha impilo yabantu abawu15 that is why mawuqasha uma utholela umuntu oyedwa umsebenzi usungatholela umuntu kuphela usiza ngisho abantu abasemuva labo ongakazuza ubabona abangakaze beze befike kuwena amandla umkhuleko mfethu mina ngifuna ukutshela indaba yokukhuleka ngoba indaba yokukhuleka ngiyazi futhi ngiyayiunderstand ngenza i-research kakhulu ngendaba yokukhuleka mina ukukhuleka mfethu njengoba kade sengishilo ukuthi ukufakazile na uthi ukukhuleka okunamandla lokho okwenzeka ngekhathi zomzimba yabona when you are down uzothandaza udonse phansi eimpandeni zakho bese maqedwe uyakholwa ukuthi lento izokwenzeka definitely sure lento isuke izokwenzeka ungafike wena uthandaze bese ke wena futhi uyiphikisa angithi esikhathi umqondo manje usulahla wena usubulala imvelo manje like ilo of attraction idonsa lento le ukuthi yenzeke wena futhi ngomqondo wakho uyayichitha uyayihlehlisa Mkhize ngicela ukufakazela nje ngicela uku-add nami lapho kuwena ukuthi mina sengi-add ngiyafakaza ngifakazela inkulumo yakho yalo yomthandazo sengaze mina Mkhize ngathi mangithandaza sengivele ngibonge mangifuni ndifana njengakho nje lokho situation yami yokuzala namhlanje ngibonga ngithe mangimcela uNkulunkulu ukuthi ngicela sinomathini sinophilani xaba masithandaza sithe masimcela uNkulunkulu sase sikhumbula ukuthi saphinde sahamba ngathi mathina asibongeni ukuthi asibonge sithi uNkulunkulu siyabonga ukuthi lento siyenzekile awuphisi lalela wathi ngihlabe ngejubane ngibuye lapha yabona yazi mina amashobane enza njani yabona ukuthi siyenzekile yabona mina mangilonywa isandla kukabili ukulunywa isandla kodwa iwena emqondo nomela ukucontrol ugogo wayeyinyanga wathi ngenzeka ukuthi ulunywa isandla anti khona abantu abakuphosa press ngathi bezulu yezo lonto lapha kodwa futhi kuyenza ukuthi ulunywa isandla kanti sikulumela ukuthi uzothola imali yazi mina mangilonywa isandla ngithini ngiyabonga kuyenze sekwenzekile hayi definitely sure baba isuke izongena leyo mali sengizoyithola leyo mali leyo mfethu abantu abawazi amandla abawanikiwe mfethu uyabona mfethu ukubona kunento wakuthiwa ama Dragon Balls opopayi abaqhasha imlilo yazi ukuthi ukunqoba umuntu lobuya yikho ukuthi thina sikholelwe into esizibuka ngamehlo izinto za spiritual asikholelwa kuzona abantu ba drive izinto lezi abayibonayo kahle nje singasho ukuthi abantu ba drive into zasemhlabeni kaSathane bese kuzothi izinto lezi zakamoya lezo kuyizona ngempela ezenza umuntu aphumelele mina ngithi aphumelele Mkizazo buya ngegama right mfowethu izinto zenza ukuthi umuntu aphumelele kahle phela iNkulunkulu yes you need a spiritual backup that is why thina uzosifica singasayo ucansini for 2 months baba yazi bemama lo ola reception la ekhaya umphofu nje ile mama lwana usindisiwe le mama uNkulunkulu yamazi lo mama ukhulume nami izolo ngaze ngakhala minye embezi ngifica lapha nje ngihlezi lapha phansi ngilindele ukuza la ekhaya kwa MTV sengisuka kuye lo mama lwana
hey leya mama loyana mfethu ungitshelile bafo ngoNkulunkulu ungitshelile ukuthi angagive up ngalento engiyenza la ungitshelile leya mama ukuthi konke kuzolunga uNkulunkulu khona uyangithanda uyabona ukuthi kwenzakalani so ngilana nje Mkhize not about ngoba naku sengikhulume naloya mama kepha nje enkulumeni yethu kuyangivukela ukuthi ngisho ukuthi hayi cha uNkulunkulu khona ngempela uyayithinta inhliziyo zabantu ukhona umoya ongcwele othi uma ukhuluma nawe uphendula yazi mina uyabona ngoba le Mp TV1 isinamandla kangaka khona abantu abangazazi bafika kanjani la abazazi ukuthi nje bayibona sebeyinqwaba la kunzima ukukhanda i-channel like i-YouTube channel ukuthi izoshaya ngabantu abawu 45,000 manje yinto enzima kabi ukuthi abantu abawu 45,000 beqoqanele endaweni ku-YouTube uFacebook kulula yabona ngina 250,000 ama followers kuFacebook ngina 150 mhlawumbe 1000 ku TikTok izinto ezilula lezi ukuthi abantu beqoqelane khona kodwa ukubathatha ubaqoqele YouTube my brother kunzima it's not easy because noma ngingenalo ulwazi ngalezi zinto mina mfowethu lento mina lento ngayikhulekela mina ngayizilela ucansi mina bafu yabona uma usa driver ucansi empilweni yakho unama levels ongekuwari kakhulu nama levels ongakawareach nama levels ongekuzwareach empilweni yakho lento kade ngiyitshela umfana njalo ngiyitshela nje abantu abafethu laba esikhuluma ngabo la angithi abanye bayathandana banokuhlala ndawonye ngithi bafowethu uthi angibona umuntu silele la awuthi angibona umuntu siyamove nentombi yakhe sebeyolala nje ngala sebeyathutha nakuthanga bathuthile nje labantu ngicela ngihlamba bahlalisa phansi amaphilisi kodwa istatus somunye nomunye umuntu uyasazi kodwa bafowethu uma senisuka semuva njalo nolala lapha emnyameni njalo mina ngihlezi ngivuka eva nje nosinda kanjani uzoba strong kanjani nje umuntu nangokomoya nje yabona uma ukhuluma nomuntu kadulele nomuntu wesifazane noma umuntu wesifazane elele nomuntu wesilisa already spiritually ungaphansi ingakho ngisho ingakho akumele uma uyofuna umsebenzi ukhulunywe ukuthi wena uzolala uzokwenza ucansi kusasa uyofuna umsebenzi already uyafika nje kulo muntu lo usulahlekile usuweak vele spiritual uzokuhlula qhamuka umuntu athatha umsebenzi obekumele uthathwe wena ngoba wena udriver ucansi kakhulu mina ezinye izinto baba ngiyayikhulekela hayi bafu ngiyayikhulekela mina ngiyakholelwa kuyimvelo mina ukuthi imvelo isinike yonke into ngithi mangikhuluma nabantu isinike yonke into bafu isinike yonke into bafu akekho umfundisi ongakulapha ayikho inyanga engakulapha ungama nopulator ke mhlawumbe kugcine kuumuntu ohambe yothwala ke but lento lena abakunika yona ngomthwalo basuke sebemanipulate lento ya spiritual ukuthi mhlawumbe ke i-speed up izinto ayisheshe kodwa ngikutshela ukuthi mina mfowethu basuke bekusiza ngamandla akho vele basuke bewabona yebo that is why ke mina wena uzitsho usizwe yibona kanti angithi manje into mina engiyitshela abantu ke kholelwa into yokuqala iconsistency yabona the more wenza into namhlanje nakusasa automatically imvelo iyayinisa imvula kuleyo nto ukusihluma noma ngabe uvelaphi yazi kunabantu abanyanya ukuthi mina ngenza le show le ngoba angilutho we understand lento ukube nje iqhamuke nomntakabani kuthiwa madoda eziyafana naye it's uNkulunkulu uthatha into engeyilutho imvelo ithatha into engeyilutho mase ifuna ukubonakalisa amandla ayo Mkhize hayibo nomkhize kuthi ngiyakubalekeleke manje ngiyakutshela imvelo ilento Mkhize uyabona into ayishoyo ila emqondweni wami ngifuna ukuthi ngifuna ukuthi ngithi kuwena Mkhize awumi uNkulunkulu usebenza ngomuntu njengoba usho Mkhize uthi uNkulunkulu usebenza ngomuntu bafu imvelo isebengathini bafu angibe lapho nje uNkulunkulu usebenza ngomuntu bafu uthinta umuntu kuqala and uNkulunkulu uyayithanda lento engeyilutho ngifuna ukuchaza ukuthi kuzovela amandla akhe ile nto nayi into engifuna ukisho ukuthi uNkulunkulu usebenza ngomuntu
uveza amandla akho uwabonakalisa kumuntu. That is why mawuthe mina nguNkulunkulu ngathi mina ngeke ngoba ngiyamazi lo muntu lokuthi umuntu omkhulu kangakanani. Kodwa mina ngihamba noNkulunkulu. uNkulunkulu akahambi ke nomuntu omkhonza kuphela. Uyahamba nanesoni, uyahamba nanomuntu. uNkulunkulu usanda sonke. Yes. Uyazi uNkulunkulu ukwazi uzelwe ukuthi drive impilo yakho yonke ubona lokhu kwenzeka izinto uthi mawusufika lapho ubudrivelwa khona ubona ukuthi yes sasimani konke lesikhathi ukuthi mina nje ngibizelele into le. Hayibo webafu uyayazi kanti leyo nto umkhizi mina angibanga nawo matric kube no matric lapho engabe ngu-engineer ndawana thizeni ngiyasebenza kodwa buka ke thina kodwa manje thina ngabe siyasizakala la ngaba kusizakala unjiniyela le kodwa ngaba kusizakala umuntu uthi no lo mfana lo angamniki umatric lo mfana angamniki umsebenzi onke angahamba ayasebenza mina aze ngimsebenzi ngoba kusazoqhamuka thina sikudinga ngoba uyazi ukuthi no le ndoda le khona la kumele ikhona nina bendlondle nopapa ekhanda kamenzi into abakawulalela umuntu omemeza ngathi uyakhala lila uthi igula likaJama lichithekile nina bakambudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza hawu madoda ngedidi kwelemaholo lemhlabele embedule ngibikelela zonke bafowethu izifunda nina ngokwamakhoseni ngokuhlukahlukana kwawo bafowethu ngiyaxolisa ngeke ngisawabiza zonke lo khulumayo ngoprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu le ethameli how I ended up in drugs okuhlelo olungaphansi kweMp TV1 la silanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasobezosilandisa kabanzi ngempilo yabo ukuthi bangena kanjani ezidakamizweni ukuzama ukubhula umlilo la ungafiki khona noma ukuvimba ukuthi abantu bengabe besangena ezidakamizweni ngoba uma ungosileso sezidakamizweni definitely show uzontshontsha uzoshawa uzoboshwa uma umuntu wesifazane noma kanjani uzodayisa ngomzimba uzontshontsha futhi so ungayigcina uyisisulu sabantu abadlala ngabantu abadayisa ngomzimba so angicabanga ukuthi ukhona umuntu ofisa ukuyithola esesimene esinjengaleso ngakho ke mangabe uyaqala ubengxenye sicindezela usubscribe button ucindezele nebell abantu abajoin membership it's set ngoba imembership ihamba kancane ngesisakwazi ukuthi iJanuary sihambele izikole ngoba kuzocosta abantu engizohamba nabo kumele badle kumele siqashe imoto mawuthi siyolala endaweni ukuthi lapha kumele sithole nendawo yokulala mawuthi siyosebenzela endaweni ukuthi so into mhlawumbe engizoyizama ukuthi ngithengele ingane iuniform nezicathulo nakho futhi into le engingenaso isiqiniseko 100% sure but I will try my best ukuthi leyo nto ngiyayimanifesta hlangabeze siyabonga mina sengingcenga